Tigana na yo mwanchu murigeria nigo tokwenda gwikase kaunti ya Kisii asengo kumenya buna nigo yabo mogoko manene ritko ria rero asomo chibo korenda chintakana Okeumbu Holiness Children's maiga yo gochengera bokoreri bwe miaka 23 gesa echakiwa omwaka bwechiri bubere na ibere inse yoborai bwaye omorandia Abel Onchari no mongino ye Jane abo ase bonoiga abana bange gwetania chimi isano na isato babire bagwetera aso borendi bw'omochioyo nabande bare ase chiskuru chi university chi college amone chiskuru cho obobundia nigo boigo basabire obokonyi ase ogosirwa elinde bagendere no kulinda abana abo Murikito weekly forenge na ikira na science mecho na boigo gotwariganiria oroboti rokubwatia Nasomo jega bogochengera emyaka 23 yesomo chibo kubalenda abana chintakana Okeumbu Holiness Children's Home ochakibwa omwaka bachiri ibere nebere omwajego uyu obalentamo ababwatani awo amo n'abana abo babere bakorerwa asomo chuyo asegekegetambe Director Okeumbu Holiness Children's Home itukulia rero tuli no mogoko asengencho yo gosherekea abana baito usomo chuyo Okeumbu Holiness gesogo chagetwe emyaka 23 yo tukinya sanga mbiyamo nyasa utubwatereire mwarura abana bande mbaraiga baeteira abande banyorire bibarua kuna Linet Ware Cooperative Bank pale Nairobi. Nami pia ni one of the beneficiaries ambao tumepita katika hii children's home. Nataka kushukuru kabisa wazazi wetu ambao wametulea hapa, wametushikilia mkono, wametusaidia, waangalau wametupa tumaini ambalo tukuwa nalo katika maisha. Tumeweza kupata usaidizi kupitia hii children's home ambayo munaitazama hapa. Barawa no murandi Abel Onchari ojure omoteneneri bwe orphanage yo nigo abana abo bakwanire mechanro iyo babere bagwetera no kuburwa bwe school fees kianga endagira hegati yende menge asemechi ya bana bamenyete buneye bana babwata makongu na banga abana bali bao bakoboka mambi banyechai bali lunch bakonyore uniform bali sapa bakaendelea school. Ninajua changamoto ambazo ziko mahali hapa, najua changamoto ambazo tumekuwa tukizipitia na najua hazijakamilika, mambo ni mengi. Egati abarai bali abaikirana asomo jigoyo na mono mu MCA be ward ya Keumbu omoske Peter Kekanana uyo narorwa ogosira kwaye gochia asomo choyo because amaliga arule asama isaito abana ebasumbogete tibabwati ndagera tibabwati affair tibabwati accommodation asabagochi kandi abana bange bakidobara abana abakesa lakini odaraika oikaranse otegerere tukumanya if there is a place atagere gokonyo niga asama yanda manene nigo abana abo baro borori anakegema buna omochuyo Okeumbu Holiness Children's Home obere bwengencho gochia sebale kuruwa balenga abana bake abwasa abande bonoiga bagosoma university college amone school chobo bundi. Jina naitwa Ruth Kemto. Mimi pia ni mmoja wa watoto wa hapa Okeumbu Children's Home. Nasoma niko Egerton University. Nilikuja hapa nikiwa mdogo 2013 when I was in class 4. Nimegrow hapa na sasa niko third year. Nashukuru wazazi wangu wamenilinda na wamekuwa ndo wazazi wangu wa kiroho na pia ndo wazazi wangu pia wamenilea. Nashukuru Mungu kwa this home kwa sababu imenisaidia. Nilikuja hapa nikiwa mdogo when I was 9 years old. Nashukuru Mungu kwa kuwa hii home imenisaidia. Nimesoma hadi sasa niko university, Shuka University, a 4th year. Wanyana bonigo baruro kubolia gutia asonde bwensi obwatomo yobogwancha nabo igo barai bakorago no mugabana bwe county ya Kisii omuske Paul Simbarati abaikange elino babasire no nyanekero bagenderete komenya asemo chuyo nabo ikogosoma. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama kunao wale wanaosikia hizi sauti za watoto na kilio ambacho wameleta mbele zenu, nyosha mkono kuja mahali hapa. Utakapofanya hivyo najua la kwamba hata nawe pia utabarikiwa. Yoto gusabanga abantu baminto na mono mheshimiwa Governor Simbarati yoto kumusema Paulo atokonye mo special education tunyone school fees
abana babere buya bono nere buya asekero yomo uyo bwato moyobo wancha ubaika abana bwange elyo kubasira asencherende yonsi iranyarekane rona barabo bareigwe koba buna abana bande inkoripoteria Ensoko TV kurwa Keumbu ensemo yebunge nyari bari chache county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge.